Abuzafo. Fufu na ready. Tie ho so what ase na hire hu a. Atwa no ready no so kai. Enwo kan so a. Ehwe gu de ande age. Awade aboa. Hey. O papa jiro. Oh. Kala lo go fit bad. Enchene no ya kan enfale. Mole modern trowa. Oh abumakra. Modern trowa. Momza de inguni. Modi ese. Modi tapoli. Modi tonko. Dafu beke akra. Kopa abe. Any abedru abefu din yeden. I'm friend ko nsusu a. Hey, me abefunye de ko nsusu a. Imana abefu din yes abedru. Take boss. Photosynthesis is the process whereby green plants use sunlight, moisture to prepare their own food another day. Yeah, to manufacture their own food. Charlie, Abushanfo, so what's no crass that wouldn't madi? Your friend up here, a big one. Who back a cow sound? Ah, you're the tunes were no insunity. Okay, so we are now. Mudi Adriana, Obanumbia, we are. Had a tomba. Young Tom Banche. Oh, Pebia, no, I could be from no, I could to be. Upebia could be for no could be. Yet you are not as a commodore. What are we here for? We are here to prepare one of Akuapem favorite dish. Alright, so what's the last time you went to the village? Do you remember? Okay, so today we are at a small village or a small town in Eastern region, Akuapem. What are we here for? We are here to prepare one of Akuapem favorite dish. And you know, normally Akuapem have 3 different favorite dish, which is sao, in poto or inyama. And the last one, fufu ni mekwine, and now humo abenkwine. So we are here to prepare the fufu ni mekwine. I mean, fufu and palm nut soup. With my brother, Ima. Charlie, what's up? Oh, Charlie, he be the chef when on. So I'm ready. So what's the next step? Then you see, I like give a call for me. Kofa in your mind now, but until Bana for the abyss to me. Okay, alright, you can see. I say, who we equal funum. So what I say, Charlie, for any fast I never call. Charlie, never call a barefoot. If an abarefoot, and I saw barefoot, they're breaching if an abarefoot. And I said, I have die you and if an abarefoot. Like, okay, Hanum, your own cranas in so be a honum, your friend abarefoot. Okay, it's an echo abarefoot. I want to go to Banchi now. Some company maybe at the bedroom and see Charlie, my uncle. Chala phone indu mu ya nante sa indu. Chala phone emu wa. E free attack papa. No agbeli I won't do how many months a boy like a con like e better harvest. Agbeli dey annual crop nyo 1 year. 1 year. Agbeli am say different types. Ebo etede wonhu. Ye ofufu de na sound e dey gari. I dey gari to me. Oh David. Alo dey be den. Ubewu. Oh, ba onwa enye yi. Say. I no understand ambe. Ambe. No understand ambe. Onwa ambe. Okay. Is banchi na bi din ye den? Banchi na ye. Like yeah, can fufu banchi ne gari banchi. Nah, I know say e mo din bi o ma banchi bia. Say na e ko tu ye friend say. Like you kwa kotu banchi pa. And I crefo friend agbeli efe. Agbeli efe. Ah, okay. So apart from banchi pa na den banchi biom na ye wo. Omo ogbese. Omo canopy. Canopy. Are the canopy no are shape na is the canopy and I say like on say
shade a contain shade because of shade need did you decide one at the moment one of the moment I say for the moment I never friend sir like a creative okay they do a phone yeah do a phone okay yeah tuna ya san aduana for anti mutu na na masan dua enti we say na be take how long as na fifi on like I just 2 weeks and I let's take it as 1 week 3 days befi ebet me afi enti run afu han like ha bunch no oh that be like after say fifi na after they are born spray enti run na be na spray na go any so ya she like yeah man fifi answer inti mudu ya nsi na mabo spray na run na spray na fe den run na inti run be wunu na we ni so pe okay ja we re bia one plot no wo pese to bunch one plot yan it depends on the phone like a phone the way it's original so the way bunch na be the way bunch na be say bunch na body a be say oh e bi obet me nya be one plot no bet me nya no be say be 2000 pe Charlie and start it. It's when a friend bunch pan. When a friend bunch pan. Eh, you are not was you know cocoa. Oh, okay. Okay, I'm gonna be the moon day. You say meet me too. My father did. You know, you might also buy him to daddy. Hey! Or papa. Okay, it's dry season no from here, the kakra. Because of dry season. Okay. Hey! I believe on a roll. Me chicken me make it. Go. Also go. Oh. Can I look at fit bad day? Let me try. So we just imagine say we two banching we friend saying one day can I say we are saying the word man. Hey, Nteja. Boys no mutu no ho. Is your uncle for mutu banch no? Oh okay. They are expert in 1886. Na money machine be too. That be. Okay. To when a friend banch pa. Okay. No say ho na yako. Ehun yakoko nti ehun bia ehun ye white and as na oga say brown color bi. Okay. It's banch phone we friends a bro phone na ska home. To you too like with your experience in the way wire phone. Oh, me hunu say banch dey ska home. Banch ska home say because say e bro ne dey e bro contem on say bro dey I think say 3 months. Now ready. But it's can share the animal sir. To disadvantage of cassava farm in the disadvantage is like a price no. E be do baby na ento on say see amount to banch cra. I didn't say to banch ento. Ebuso. Ebuso say ha. I say be a wo buy ya. Oh buy a cra because of say ebuniti baby obefa bi obenya bi no. All mount price now say. Na most of the time dry season no because of say yen to me to ninti on so wood to na to me because of that ninti it to me ma price ne back akra be amaso. Okay. And what about your friend saying maybe any dream mo say when challenges me na mo face? Oh ni duan de ensure face challenge like e bia obetumi adua na a share wia and the mfifi. Say share dry season a share dry season na say mfifi and na say efifi kra because of area na betumi ahye no na ewu. Okay, nti here nso kakra. Here nso kakra. Photosynthesis. You mean photosynthesis there? Photosynthesis is the process whereby green plants use sunlight, moisture to prepare their own food another day. Yeah, to manufacture their own food. Charlie, me born say you know. Okay, it's a hard photosynthesis. Hard photosynthesis here ma we no. Okay. Into we say ya bo am e be ton an. E be like village as say no. I'm got some boy we are. Na come to manche. Ha de enton banche. Ye enton banche. O pe bia na akọ obi efum na akọ tubi. O pe bia na akọ obi efum na akọ tubi. Ya chiwa na waka say komodo.
Okay, nti ha who say ya bo abanche eton wa ha. Davi. Ope bia is o market. Wo be say auto aje ko market. Is o market. Ba ope bia betina ka chu bi na ko tu. Betina ka chu bi na ko tu. Me say man ye like ye ban man bi say wo ba na to bi abre no. O slebi. Okay. Send you ha kwa mundi wo. Okay, Charlie. Musa funti your bench na ready. Aha. Na ima ebi obi pe bench ni bi ato be de anya. For na matu je bi obi pe bi ato a. Say in case of pe bench ni bi ato a, me na ma mi so nya frame director met me abo. Nti bo na ma ne. Me na ma ne 0552 976 506. Nti ebi a odi ye ope bebre obenya. Ope like ni odi be fufu obenya, ope gari de obenya, ope body obenya. Okay. Abe bibia. Okay, once I had it straight from the farm. Nti o friend na and one say the man car. Eba straight. So what you say? Aha, they are closer to Adukrom, Akuapem. Nti bia o akra no say the man Medina na say the station car Adukrom na ye dey bro. So what you say? Aha, o abrio kropon ni nko na keka nkofo di ani nyina betimi amane ama. Delivery straight. Aha. Upe bia so akurase na ma no so obetimi afre no so what you say? No ani agbeli adam ye banchi ni. Je say yakwan? Ye kopa abe no. Abe okay. Na ebeduru. Ye kopa abe. Any abeduru abrofu din ye den. I'm friend ko nsusu a. Hey, me abrofunye du ko nsusu a. Imana abrofu din ye abeduru. Take boss. Take away. Take boss. Anga makasa garden yexo. France. Minutes mabuta. Embe bro. I was on 4 way abeduru na abrofu din ye say. O say take den. Take boss one. Take it. What I say take boss. It's in Bacho ni mama ehu abeduru abrofu din ye den. Ana ba ko se chogogo sese ya. Ah network ni enze be ni ehu ima. I think the network boy. Let's see. It's for that bank coin. Okay. Abeduru search podi ye abeduru na. Abeduru. Na akanfo kan ko nsusu a. Akanfo kan ko nsusu a. Yeah. Me share na ntira o. Akanfo akanfo. I think the Asante for. Any for. Akanfo omo mo Akuapem. Sa kan they are all akan. But say Akuapem chin sometimes we need a little bit difference. Akuapem chin na ebeduru. Okay. Biblia na say mbre bi bale. Mbre bi mbe twe sa ebi atakeke. For anke benu abe a de koye abe nkwan no. Ba say mbre afumo da ho we say ebi na hene na abe hene. Ye be hwese benye bi okwan no so a ye nyu obedi a betumi atwa ha yakura ase o say unya bi na otwa na ka jenta ko se na komo de na betwa nze komo de nti bi ko bi abe o ka hwe ye nti o man ko abusuafo sa wat na akura ase da wonu madi ye fa na apia ebi gu hu a wo be ke ka sa ho be wu chale na bro vudi ye den mi de minim wanya nsu bia wona ka ho ha we pese odi obi ewu a na wat bi ada ko fa no abusuafo woni passe be twa body obo already ba na 3 pe wo so nti we o ton abeto nan aso ba we de sa season we dey say the check because we dey come back to be no obi anto mi twa church ana bo ngasa be twa lele okumbelo mi kumbro e wonu be kumlele okumlele ke be ndebe yi etu so bel nyank tete we dey tete abuwa okay abusuafo say utwa board na un say ase amaman friends say babrofun ebi wa nje wo say wo dey anwea wo dey anwea ya se na engu hu ana say bi sa ala best farmer Charlie be dey shiri o ogo afiri e betimako un say duane ntimi ye wo da atimako nti wo say etimako na ye de be ye me kwan no we oba guans no mo Akuapem no ye fe no tongo dawfo friend we akora dawfo na lata for the mrefi dawfo em nimse lata for some friend akora ana tongo no the same thing there but do chroma kugwa prede ni we mnya ye ka no tongo ana prede mo different name I don't really know makam tongo na what chinata prede ya ada mentra prede hey man bro nti wo hwa em say we store room ana store room ana sa patan e bia wo fom na sensu oto a on utimesha no chance nyina hye mu ara mu nua no a kale ekoso e de mbia bi okay oba na se unya kusie bia one side nkofie
Yeah. Muso jaw patana so jan go so we say yempese nsuo to a he. Okay. On say nsuo BBS ya no. Yeah. We the next time we stand can be aduanu wafu. Let's ba be wafu. That from. Charlie, nti say to bibia wi enya banche enya body enya moko. Sa. Ebenya prekese. Prekese o kwan no. Oh, sharp. Ti abisa for ko fu ne mekwan, uhumu aben kwan, so stay tuned. Alright, busuafo. Fufu ne mekwan na e sha ase no. Nti ansa na e be soja na we say ye de clay kakra, ye ni su na de afa we no. Ibi say no mo say ye se na we no, muchia no embubu. We say heat nti, wo ye ni say ase na heat no e ka we na embubu. Muchia na brofri ni say. Okay, I can't still. Eti jesira, imana brofri ni say. Unim. David. Yeah, from clay we. Clay fire holder. Inti muchia no na ene kwa jesira. Ene kwa jesira yo. Nko ka say, aha. Wanye hu abegia. Ke aye nu hu a uni aso nu begia. Inche jansu. Charlie. Akaja ati. Do bibia. Tell phone no because the way I go chop ne. Na where then? Pata. 2 year hata. On ku container mu ye no. Banchi ni ye de be ku container say hata. And a smoke ne wa no so e ma na air dry. Te bi afia phone ba, obutimi ne ma jisi so. Abusafo. Abena ikonu ye no nse na ehun ye den nti ne enya ne ndọọsụ nti ekwesịrị ebu ha onja ha ya ha ya kura nti ekwesị ebenya bia ime be na nso ye enya be mbula ba ga nkwa ni imu ya bongo e wo jambere kan so ye me bro me chama ngna ba mia me ho bo ya besra be no nti abusafo ye nya ba ni kakra wa so wati ase ha ya besre aye ye de lo you chale e be chulo kaisa okay what you do so we your balance was it Ora busafo afi ko sensu a de be aduan so what ati oh bechi abi ya so be camera ta belito yeah money se busafo ko sensu Kunja lo pitu peo. Apa tu? Tu sais mais la fez if you what ça peut être. Ni abre kukuru nya pe a. Quase bebe mo jamo. Nti we nsu e friend sen. Your friend is Sanfo. And I couldn't say Sanfo. Nti ko na de ama nsu na nsu na de ama ko no. Say ko no betu nsu no. Okay, nti nsu ni din. Nsu ni din. Okay. All right. Nti we na mo de aduane obanum bia we are okwachi on my clean to bit me asabi ho na wano. Na ya wasanfo bebre on se nsu no e konkro bebre so ba ha na ye ano nti na efra sanfo ano no. Aha na be pie wo. Nti like if we ha no ma enkobo sanfo bia bio ekobo difference so nti na nya sanfo ano wa. Okay. Nti ha na ye nsu na no. Okay, nti nsu na no na e sanfo. Sanfo na ye nsu nti so na no sanfo ano. Okay. Yeah. Nti if you ko bo so from am friend baby am friend dey din fufro so na ebonyin by ho yenyin by sanfo bebre wo ekwan so dey am friend sanfo nko ba ha na ya no nti na no so aha ai kro we so ha sanfo ano nti o sanfo kro fufro baby fufro bebre kwa so okay so we banch more Bacho you. nti we say kotoko se ne yan Kotoko ba kon. Etumi ton 325. okay nti we say ne yan We abaya 3. nti we pe bi ato a obere yan afro wo telephone ma bia no Bacho you. nti bo na ma no Bacho ya 0 05
0594 1381 okay and 84. okay so obi baby e bi akra na to kofo de obetimi de amane ka ma no ana Mba choma to be amane papa. okay Eh adwuma me. okay o company ne friends eh Me just me ana me ye me company ti media man of ya dagba. Aman of we ewe me ya igbeni. okay Enti wo si aman of ya obie ni fi ha kokpon me ton no ma korom. All right ba che that's ba Pa che ye wo. Ebe jitu ngwa kanso ya Tongwe be chokita pera kwa Yeja ba kete Ebe heso ya Charlie smoke ni say way more than you. More than Habai. Yes. Alright, so after they be dry bunch, you know. So what I say, and never frank any agbelia. Agbeli. What a frank agbelia? What you bunch that? Funa na egusunu. Funi mekwan na egusunu. Uhu, mama benkwan. Bedi shi, mi favorite o. Imo meji papa. Ondo ya bunch na bono. Mo wale ya, me rebe ho. E wale ya, e wale yo. Okay. Agbeli besi mo na e wale yo. Jade ni asen di. O sta be twa. Nuku bitani. Anade. Imam ku bitani. Mane. E ku tani. Agbele. Nuku go de puti na pian pian. E ku de puti. No nyu abale. Anamom 4. Ele bare ya. Agba bule mela. Kale. Ima ba. Azi. Ni huya nya. We? Ni huya ta. Other five. Ebe chu. Wana bodi wa. Okay. Eh. Na weka. Ne mana ye de ben kwan ni. Mo hwa ayo poku a, poku ni den. Yo poku na san wo police aba. Police aba. No police aba de pa na san wo kansan. Amane. Okay. Amane dry one. Okay. If you are na akoye nwa. Okay, on wa ba kwa. We chirpo na o kene be kan abi. Eni bu abi. Mo de awala na sa bi efe. Ma de abi efe. Abi efe. Da bi o. Ah, de abi efe. Mo so du wole. Wole. Mo enchere no ye kan enfale. Mo le modern trowa. Oh, abu makra. Modern trowa. Mo so de inguni. Inkruma. Mo so du ntos. Yeah, Mo de ese. Mo de tapoli. Mo de tonko. Da fu be ka akura. Yeah, makusam. Powder one. Yeah, tonko. Makusam kam me be krete. I am a Tongo te kwe. Tongo te kwe. Yeah. Fresh. Mo de amotre me. Green one. Tongo green. Wo ye bo no ma sin. Sale mbo ya na be we ni amo. No obusanfo. Ne ma na de be enkwan ni so ati asinti e be sha ase ani. Really no talking. Okay, ma le be jek tende. Ana. Mo em tuta. Neta. Bokun e. Ana be we. Boa. Mungu. Hey. Ajua kile bota na ndia. Wano ye ko hwe ba kwe ni nya e. Nta be na be won. Ene be wa bia. Afa. Ayo mo be drop esa.
Me obi de J. Me lu tuna ba kura say. Pasa wa. Ish. Yellow. Vale. Hey, yes, we try to. Kenembo itu ungu. Kama tado. Ish. Ciao para. Charlie. Ai, sai是。Afi de be sisi banche no ele be sibi uhu ya agbeli a ele be sibi agbeli a so answer na obe sisi banche o e chiri ponam Wo bo. ya bobo banche okay bobo banche no e ba ya bobo banche no isi bra answer na bobo banche no won say emu no nso wom ti aje udi banche ni bigum ya usisi so ntu ye wi a afi de udi apepam so what you say? You. So the pump say we are. Now do we have to get the farmer? Punch no. Talo. That's the. You need come board no. Ai si. You need come board no. Bien dit. Ma fa betrim. What's the say? Apostle. Hey! Sana throw outro milhões aberto com isso. Well, did you know where it's a castle? Abuzafo. Fufu na ready. Tie ho so what you say na hire wi a. Imo be dey hire. Any paid invited. One subscribe ya ma tungu emre bufra. So subscribe ya na me fufu ni bi abro wo fie. Ima mi kutanwa. Oh, mana taka. Atwa no ready no so kai. Enwo kan so a. Ehwe gudi ya ndi aje awade abuwa. Abuwa. Emekpe ezimfo a. Que no que tá yo. Meje agbi.
be boy. Ma, uno be say. Isi ababi edu no nkwan ne ba be yi ani. Nti ba be yi ngo kakra na ebenya. Nti ngo na we ne betimi dey way for ye. Ye betimi dey for by we dey be ban champions nti ye next video no be ban champions. Okay. Nti ngo na ye yi no. Yen yi a like ye dia eduane ntumi ndi. Won se ngo ne be too much way. Okay. But I say ngo nya na obe yi o. So we just like sana be ni be efe. Unsa ngona do so abena ya be pa nti onse a produce ngo be bi. Ora busuafo, be dia du no. Di begu aduan no so no wanya sebi ntwi amamamo ni amam na bi e keso na nyi. Okay. Nkwan na na egusu no ye wi ade. So you fufu na si o. Refi fa kwantara ma me fufu na. Okay. Ya fonse. Me kwantara. Mi twi pe no. We are see ana chale. Ajesh. Kusa. Nkwan de shi o si ana free da so. Fresh one. Yanko. Yanko. Yan starting yi practice ni ngumansa. Wenda practice nya. Ma ni ebote o ka ba kwa ni. More vegetables. En wan mi hu. Ana kwa sha se. One e bia ya. Ana ma ho ye bia wa. Ya le mu. Wana ira. Aro na hi. Ora busuafo. Teduana na egusu no. We are finishing product. So what ya say? It's me sure subscribe here. About subscribe here man. TikTok, ni Facebook so na follow. Me na ngbe. Efu na fia. Ise mi na teni mutala. Me vegete. Me didi it be every day. Aje. Me jamo a subscribe here. Me be bro go fie. So what ya? So dey subscribe keke. Me be man kan ma. Me se go kura. Why are you running? Why are you? Aduh bobo. Wajib faham itu.